I svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu Minecraft preživljavanja. Moje ime je Ognjen i danas ćemo gdje se nalazim, ljudi? Možem i ne reći da se ja nalazim. Šta se ovo dešava, ljudi? Znači, uzeti ovo. Izvinite ljudi, moram da ručam, da se vratim. Evo ljudi, nastavljamo ljudi sa klipom. Kada sam ja to izgubio, ljudi? Znači, ima samo rad. To mi treba, ljudi. Baš mi je to treba, ljudi. Da, padnem jedno 500. Na šta ti bežiš tu, me boli ovo. Ne, ljudi, nemoj mi reći da sam izgubio. Ljudi, ako sad ne vidim kuću odavde, onda ću... Vidi gdje je moja kuća. Znači, da ljudi instalirate Minecraft i možda ako može, možda da igrate sa mnom. Ima 11 ovih, dobro. Evo ćemo tu stavimo ovo naravno i to, i to, i to. Ok. Ovo nešto napravimo. Dobro ljudi, sad mi idemo kod drvca, nam to treba. Onda ćemo napraviti sekiricu, ne ide, ali ja nisam neki baš Minecraft pro igrač, pa... Meni trebaju obično drva, ne bre ova stranica mala. Isto uzet ćemo ovako. Ništa nego ništa, ali tako ljudi. Izbacio sam sad koji intro da koristim, od Johnny-a ili od Nix Alexa. Vi ste troje glasalo za Nix Alex, a jedan je glasao za Johnny-a.
Dakle, ljudi, ko prvi sakupi 5 glasova, taj intro koristi. Tako da... Fali 2 glasa, a ovome još 4. Ova kuća ne je baš lepa, ali evo, ja sam želao da snimam. A sad ja pravim što nam treba. Evo, 28 ljudi imamo. Znači, sad još mogu da napravimo dobro. Treba mi vrata. Da, bravo. Jeste vidjeli ljudi kako je skočio? Pogledajte. Piu! A ne, sad nije. Ali odskači dobro, evo nećemo ovako. Jeste ljudi da mi je kuća mala, ali šta ćemo? Pošto mi je mala, pošto nisam ja neki Minecraft baš igra, evo ga. Tačno mi fali jedan blok. Ja. Vidim kako mi izgleda kuća. Baš je dobra ljudi. Napišite mi sviđa. A sad ćemo mi preko puta napraviti malo jednu farmicu. Napišite mi drugu igricu. Ne možemo napraviti. Znači ljudi, ajde kako ćemo napravimo našu malu farmicu. To ne zanima. Mi ćemo pesku. Šta sam ja napravila? Evo ljudi, kao što vidite, pada noć, to sve ljudi. Otkud mi je ovdje kaktus? A možda raste. To je fora, nisam znao. Neko viće, ajde, čekajte. Znači... Šta mi gdje rastiš? Ipak nije to kaktus. Samo da
ljudi, a da. A ljudi, znate šta ćemo da uradimo? Možemo da ugasimo što više kaktusa, pa da napravimo farmu kaktusa, pa da imamo kao neku zamku ako hoće neko da uđe u našu kuću. Mada jedino sranje što je ovdje kod nas jeste ljudi da kući nemamo baklje. To je najveći problem jer ja ne znam kako se prave baklje. Da. Znači, ljudi, ako prođete ovdje, vjerojatno ćete se uboditi. Da, ljudi, ljudi, šta je ovo bilo? Ok, ljudi, hvala vam što ste pogledali ovu epizodu Minecrafta. Uveo se opet na kaktus. Hvala vam, ljudi, što ste pogledali novu epizodu Minecraft proživljavanja. Ako u ovom klipu skupimo, ljudi, 23 lajka, idu sutra 2 klipa i pozdrav! Izvinite, ljudi, samo još nešto dva da vas učinim. Znači, napišite mi, imate u komentare da snimam, ili evo imam ovdje puno, ili da snimam Granny, ili da snimamo ili da snimamo, ljudi, malo Talking Tom Gold Run, mada je to glupo, u stvari ne. Granny ćemo da snimamo. Ljudi, znači, ako skupimo 5 glasova na ovom klipu, za 15 minuta 5 glasova za Granny, snimamo Granny u sljedećem ili presljedećem klipu. I samo nešto da vam se učini, da napišete komentar jedan na ovom klipu. Znači, napišete koji intro da koristim, ljudi. Evo, znači, ovdje napišete. Evo, da vidimo, znači, prvi je od, evo, možete vidjeti. Lijep svima, ljudi, danas ću da vas pitam koji da koristim. Dobro, ljudi, znači, evo ovdje je 1, 2, znači, napišite, evo, na primjer, ovako komentar. Na primjer, koristi drugi. Evo, na primjer, pošaljete komentar i prosto, ljudi. Znači, idemo do kraja nedelje da stignemo do 500 suba i pozdrav!